октагон приглашается синий угол Беслан Акбаров. Kırgız çigitleri aldığa Kolu medal gümüş menen jada kalsa altın var Çelberegen kırgız çeligine biyik jaraşat Sportçularda oşonduktan kolda ula jakşılap Dayım kırgız ulup özü biyik koygon namısın Kırgızında күрөш çıkan balbaldарын alışı Biz elimden ümitimiz başlagan son taştaba Munu ereje türünde bek içine saktaba Luğum jarkan bul ırımdı sportçularga arnagam Çigitlerge kırgızımdı namısın bek saktagan Çeberine sport türünün arı gözde jogoru Dağı biyiklerge jetip bilgilikte bol olu Его соперник Жанбек Сулайманов. Келе жаткандар тың жигиттер бар болгула барыңар Күндү түнү спортчу ала тер агызам ашыккан Күндү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга Турурдун аңгыран жигит кылар эшик алдыда Күндү түнү спортчу ала тер агызам ашыккан Күндү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга Турурдун аңгыран жигит кылар эшик алдыда Так, слева боец синего угла Кыргызстан, город Бишкек. Вес 61 килограмма, 177 сантиметров. Бойцовский клуб «Эрдик». Тренер Кенчебек Ралиев, победитель любительских турниров по ММА. Это его дебют Беслан Акбаров. Справа мне в красном углу Кыргызстан, город Бишкек. Вес 66 килограмм. Рост 170, бойцовский клуб Резван. База и боксы борьба. Жанбек Сулейманов. Слушаемая команда внимательно, пусть команда стоп не работает. По спине, по заду мы не бьем. Колени разрешены, лоб принят. Нажали руки. Пауза. Шевели, братан, шевели. Дай зигок. Поздравляем бойца синего угла Беслан Акбаров. Кыргызстан, город Бишкек. Вот он, оппонент